Sound.
Mayap at magrasyang sisilimpu kay katamongan. At yuta na po king kalungaldo, king pamigunam, king malaaldo, o ing Miyerkules Santo. Kambening kay katamong pansariling kapagnasan at kiadwanan. Yabi atala kaniting misa, ring makatuki. Para king kapasalamatan dadino, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Ferdinand and Mirna Lizing, Joe and Rose Tolentino and family, Belina Katikbak and family, Fred and Luring Yutuk and family. Special intention da dinner, Dietz and Lita David and family, Felipe Fajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Luis Rivera family, Rosel Montemayor at Lorna de las Alas. Para king Aldo ng Kebaytan, Aileen Torres. Para king Malalagwa ng Kapaldan ng Dadina, Lourdes Torres, Zachary George Nukup, at Rosalina Velasquez. Para king Hiling Dadina, Angel Fajardo at Elmi Ronquillo. Para king Kaladwa Dadina, Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Elvira, Monsignor Aquilino, Ernesto, Reynaldo, Rafael, Bonifacio, Rolando, Maria, Juan Sr., Michael, Democrito, Father Leonard, Joseph at Rafael para kang karelang death anniversary at ding sablang kaladwo, king purgatorio. Kilagyuning ipang po ning anak po ning Banal Espiritu, ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa sisilim kay kaingan po. At sisilim niya naman po ining Holy Week, o ning bukas, yapi na po ring peka matinding diling aldo ning selebrasyon tamo yan, ing ausan tamong Paschal Triduum. Nagumpisa kayong sisilim bukas,
Ayan, nyahusan tayong Monday, Thursday, tapat Good Friday, at ita pong bingi naning Black Saturday. Nyabang kanita, abebetang matampangganap kaniting kapag masusyan at sisyan tala paring kasalanan tamo at manyad tapan tawad at pakadulu king hapong Ginoo. Ikaw may tuturo nung naning sukat ming sabyan, ba napasik na nga mila ring may babayat nan, Ginoo pakalulu. Ikang uli ning pamaylasa mo, hanggang ngeni makinabang kepa, king bunga na niti, Kristo pakalulu. Ikang Diyos, amaglualo ke kami, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangang manalangin tamo. Uy, paming mayupaya, king kaligtasan, nakikang belangkas, ing anak mong Yesu Kristo, tinggap ning krus, at linigtas na kami, king upaya, ning kasalang. Ngeni, mirarakayanan kami, king ligaya, ning kayang pamanyubling mebye. Uling mabibiyay at mag-ari kambemo, at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang iba, kilibro ng propeta Isaias. Tiro na ko ni Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabyan, ban apasik ng ang kula, ding mi babayat nan. Diri na kong sikanan balang abak, ban itang turo na kanako, kakong pakiramdaman. Dinina na kong pamanalastas ni Ginong Diyos, at ekulinaban, o ginulot king Ginoo. Inarap ke ingulot ko, karetang mamatbat kako. Ekula sebatan, inyang ininsulto dako. Inyang sebulyot de ing balbas ko, at pigloran ing lupa ko. Dapat ing insultura, enako anano balang, uling ing Ginong Diyos, yang kakong babye kasaupan. Sinignangan ko ing loob ko, ban api bata ko la, balo ko king Emil ako, ing kakong dangalan. Uling ing Diyos malapit siya, at patunayan na, king ala kong pamikasala. Ating masikanalo, bisang mandalong kanako, paboray niyong munta kami, imusgado, pabustan niyong karinisang pang demanda. Ing Ginong Diyos ing mismong magdepensa kako, ninungeni ing makapatune, king mi kasala ko. Amano ning Ginoo. Ginoo ulining marabol alugod mo, pakibatan mo ko. King maragul alukod mo, pakipatan mo ko. King maragul alukod mo, pakipatan mo ko. Itamon po. At tutukong mga pakarine, mengari kong aliwang tao, karing kapatad ko, anti kong dayuan, karing kayabi ako king bale.
Tiktak karagul ipamagmalasakit ko king balemo. Balamo api-api kakaluko king puso ko. Ing pamaglibak dakya ka, kanako digpa. King pamanin sultura, kakumispakyang saluko, tutukong alang ng akarapat, kalungkutan ingat tsukako, manintungkong dumami kanako, dapot alami atong man, mamatula kanako, alakong atagkwan, inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang, inyang bawo ko, ing binyerang inuman, amaslam. Ing lagyuning Ginoo, king kanta kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding megipit kaniti tumulalo, at ding king Diyos sasamba, mi pasiklangan la. Uling ing Ginoo kayang pakiramdaman, ing sayingsin, ding atyo king pamangailangan, at nalalakwan di at ang kalugurano, atyo king sukulan. Pugayan tayo ikakatangari, yang bukod kaya pakit pakalulu, para ka rin kaya katang kasalanan. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maipabalitag pangkang San Mateo.
Kanita, ing metong kaning 12, itang milagwan Judas Iscariote, may kikitya ka ring pamuntok daring pari. Nga nang kinutang karela, nanong ibiyay ka na ako nung saupanda kayong makarakap kang Jesus. Bera nandeng atlong pulong sa laping pilak. Manibat na kanita, menintun ng oportunidad di Judas, van apagtaksila ni Jesus. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinapi alang lebadura, dinapit la ring alagad ng Jesus at ngarang kinutang. No karin mo muburing isa jami para kaya ka, ingapunan na ning pamaglagpus. Nga na may kibat karela, punta lang niya itang metong nga tao king syudad at sabihin nyo kaya, ing maestro sa sabyana, ing oras ko, miras na. Buri kong pagselebra ning pamaglagpus king balemo, akayabi ring alagad ko. Dapat na ring alagad, ing penabilin ng Jesus karela at si Jaring apunan para king pamaglagpus. Inyang may bengina, linuklok yang menga ni Jesus, kasuluda ring 12. Nga ng Jesus, kabang mamapun la. Ing katutuan sa 7 ko kay kayo. Pagtaksila na ako, ning metong kay kayo. May balisa laloob, ding alagad, kaniting sinabi ng Jesus. Ing metong at metong karela, kitang na, Ginoo ako. May kibat Jesus, ing mitiltil, king tinabi na, king pinggan, abe ako. Itayang magtaksil ka na ako. Arapanan ng anak ng aliwang leaders kitang metong abaryo. Ita ka nung metong kareng altar servers, bisayang magpari. Magpari ya ka no. Nya, lepitang kitang anak. At kitnang ke, palagwan tayong JR. JR, bisa ka nung magpare. Nga ako may ngutang. Mag-graduate niya tang grade 6 kanta. Grade 6 siya pa naman eh. Opo, bisa ko pong magpari. At bisa kang magpari itong. Bangko pong makasaling sakin. Mitchab. Mitchab isabo. Bala ko sa mo, talagang bisayang magpari. O nang itang anak kita, biboy eh. Pong maangas itang anak. Naipakalye ko, bisa ka na makasaling sakin. O, bisa ko makasaling sakin? Magpari kayo, eko dumanop. Bisa kong eko mamayad tuknangan, libre kayo tuknangan, magpari kayo. Pero bali po, potang lulub ka seminaryo, ating adwang examination, itang written test, ang po yung interview. Normally, patya may pasar ka kitang written test, tonggap ka sulat, pa-reschedule din kaya kang interview. Nung ngayon na kami pasar ka yung written test, ala na ka. Kaya gapin itang written test, sumipasar ka, interviewan da ka, screen da ka pa rin pari. Ating metong pingkutang ken, ini, at lulub ka seminaryo, bisa ka lang of seminaryo. Siyempre, pakibaluan da. Sung sinabi mo agad, kasi po bisa akong magpari. Medyo malabig ya. O pacheck itang, at bisa kang magpari. Karinya manaliwa, para may kwalta ko po. Aliwa na. Kasi karinde si mendeng interviewers na ring pari seminaryo ing motibo na ing kapag nasana nining lulub seminaryo nya then pong apostol na ning apong Ginoo ala namang written test ala lang interview hinaus na lakabuti nga apong Ginoo nano kayang motibo ra nano kay sangkan yung pamanukira king apong Ginoo. Potambasan niya po yung gospel. Era naman lalat-lat din evangelista. O batino kay Mateo. O batino kay Pedro. Sa likwanan na mo ka nung Mateo yung opisina na. Likwanang Simon, ang po pa yung kapatid ng Andres, itang lambat na. Alang sabi-sabi. Alang sangkan. O tinukila kang Jesus. Why? At nganipin po, buriking izuriin, ing kakatang pamibule, karening aliwang alagad. Ngunit kang favorite mo, Judas Iscariote. Kang Judas Iscariote, nanayang motibo na, o ba't tinukiya laban king Rome, at kanita maging malaya lang pasibayo. He will be like King David, manimuna king gera, makasakay king kabayo.
At yung pong makanyan anggulo kayong istorya ng Judas. Kanya kitang pamagtaksil na, nga na, not so much about money. Uling magkano yung 30 pieces of silver? Wari, kinumpira tayo kitang pabanglo ng tigtug Maria, keng bitis ni nga pong Ginoo. Migit siyang mal itang pabanglo kaya sa aking 30 pieces of silver. Kasi itang alaganan itang pabanglo, 300 day wages. So, nung 1,000 yung kaya kang sweldo, balangaldo, 1,000 times 300, 300,000. Samantalang itaping 30 pieces of silver, yung sweldo ng metong ataw, 1 denarius a day, Roman denarius. So, yung daily wage. So, nung 1,000 daily wage, nung 30 pieces, di 30 days siya, 30,000. Mas malati agad ang 300. Ngara, aliway sang kaning 30 pieces of silver. Nung bakit Judas, pigtak sila ng apong Ginoo. Naning nasana, naning kapag nasana, nung metong yang zilot pin, ating nasana, labanan ng Rome, kitang pamagtaksid na kingapong Ginoo, bala mo pinlano ng Judas, nung marakap kingapong Ginoo, baka sakali, karin magumpisa, at umpisa na, ing labanan. Pota, pinalpaking plano na. Uling kinondena ni Jesus, kamatayan. May lungkot siya. May depress siya. May disappoint siya. Yan ang gawa na. Susublino rin ang 30 pieces of silver. Uling na naman buri ing patindi Jesus. Uling na naman buri ing makanting kararasan ng Jesus. At kini, pwedeng manaliwa talawek ang Judas. Kaluguran niya naman ing hapong Ginoo Judas. At naburitang malyari nga ita. Ano nga bala mo, inanaya balik. Inanayayos. Milyari na nga gana-gana. O tatapin po, magbiktiya. Keng sobrang sisi kay sarili na. Keng panga-disappoint ning minobra nga napin ing plano na. Pinalpak ing plano na. At nanong mali ng Judas, hindi po yung ngausan tamong he was playing God. He was playing God. Burina, tsuking palad na yung malyari. Burina, kontrolado na yung sitwasyon. Burina, nung nanong resulta, burina, uiting malyari. But it did not happen. Aliway yung milyari. At siguro, pwede tayo pong labihan kay sarili tamo naman yan. Sometimes we play God. Ang kahit tamo, makanyang tamo kalupan ng Judas. Buritamo na nung buritang malyari, marapat, iyang-iya. According to our plan. Nya patsi pinalpakya, nya sungay minobra, madidisappoint tamo. Magparita buntok, magwala tamo, mag-alburuto tamo, bala mo bulkan tang mamakbong. At nga liwa, keng sobrang konsumisyon. Kaya ting makanyan po, kalupan ng Judas, uling bigula, failure la, magpakamatela, magbiktila. Because they play God. Kayo rin ka rin kakasal, plano rin karelang event. Details. Yung bulaklak. Ding ang gangges. Yung reception. Kayo, pakaplano rin. Burira, outdoor reception, itang malapit kayong swimming pool. At okay naman. Tangkay, step 1,
king seremonya king pisaman, ayos. Ayos yung bulaklak. Pangaras king resepsyon. Habang mag-resepsyon, biglang minuran malakas. Sira yung ganaganang preparasyon. Milyari agpangkeng plano. Pota pong makanyan, nanong gawan mo. Dahil ngaliwa po, ere nga kahit kung talasawa, plano rin yung ganagana, talasawa na lang. Manhipon la pa. Burira, makasalila pang balera. Maging stable la. May kasakin la. At saka la may kayanak. Itang first part, may kapagawa ng bali. Second part, atinong sakin. Anyang pang third part, anak. O tela may kakayanak. Agyang atinong pera ngayon, muntalakin doktor, lami kakayanak. At pasibayo, palpaking plano, may agpanggetang burida. Nang kahit yung pong may asawa, masisira la, paulinan yan. May kakawali, paulinan yan. Uling bigula, ketang pangarapan dat paninapan dat, pinlano daking biyeda. Pero kining makanyan, because they were playing God. Banamay nga gana-gana could happen according to what they wanted it to be. O rin kayo po, dahil ngaliwang playing God, they want to control others. Yapin po po tangkay, deng leaders, at nung sirala buntok deng leaders, makatakot la, they play God. Nya ding likes na pong Putin, makatakot siya Putin Ding likes na ning China ngayon mga leaders. They want to become powerful, talanding gana-gana, makatakot la. They want to be in control. They want to become like Judas, playing Judas, in control. Nya pagana po nining o kasintang yan aliwa taming Diyos. Aliwa taming Ginoo. Let us stop playing God. In one way, totoo atin tangagawa, pero the absolute thing, ing Diyos yamo kabud. Ing miki control king gana-gana. Aliway tamo. Agyang ako po bilang Paris Press, po tang magplano po kayong parokya, I always see to it natin kong room for God's will, for God's plan. Yung ating plano. Kasi ang balo po, ating plano maliwa naman yung burina. Ipilpil niya mo, ilele niya mo. Maging open, kitang nunukar na katatayran. Nung nakataburing papuntalan. Uling iya pa rin ang Diyos. He knows best. We only move according to His will, according to His plan. Ako po, pagtapat ko, king parokya tamo, kaya man makaplano pero may nga palyari Sabihin, ati mo itapong kasaketa, ko naman inisip makanya kapupunta na nitang matumbalik kita. Ini pong kine, ining Chapel of Devotion. Tangkin lang, nakpambalok makanya. Pati po yung Chapel of Blessed Sacrament na datang ingaldo, Marino Beach. Alay man ta, dintang namo. Apotang kay, we just have to be open to God's plan, to God's will. At patayid tamo. Minsan po'y Bishop Bobet, king metong ming seminar king Family and Life. Sabi na, itamon tao ka nung we are like surfers. Bali po yung surfers, tetang king dagat.
itang surfers, itang pamilungan ding alon, deta pong surfers sareta, potang lawen mula, makapanaya na mo, nampanayan da, ingalun. Nung alay tang alon, eragaway tang pamagkanyanda. At itampo tang kay dapat makanyanta mo. We are just waiting for God's cue. Katang God's plan, nung kapilan at iyang pagawa, tayra na katamo kita may itong abage. Because, iyang ating masating nga plano, para king yato, para kay katamo, para king pamilya tamo. Nya, let us stop playing God. And let us always have an open mind, an open heart to God's will. Napin po, iniming tauli ko nga mano, paborenta mong yung Diyos at aliwa itamo. Pakibaluan palaging burina at yamong tuparan tamo. Makabuklat kay sipan at pirubluban king na namang burinang malyari. At agyang potang kay etamo aintindian. At ganap, aintindian yung malilyari. Isundo tamo pa rin maniwala, magtiwala kaya na in the end, sali sa dining sabla in His time. Amen. Ngayon po'y lapit tala kay nga Panginoon sa tamang kayadwanan, itamong magsandal at maniwala at magtiwala palagi king upaya ning Diyos. Ngatang makibat king balang kayadwanan, ganakan mo kami Ginoo king kekang kayarian. Menalangin ko, King Getsemani, may pawas daya, para ka rin Kristiyanong daralang kasakitan, manalangin kami. Di ka panda ka, anting metong ang kriminal, para ka rin alang kasalanan, ame sukol, at emidinan katuliran, manalangin kami. Biglat ngayong pasbol ning paraiso, king mayap mapanakong. Para ka ring paltikasalang manigapo, king kekang kapatawaran. Manalangin kami. Tinawon ngayong kaladwa mo, karinggamat ng wigpa mo. Para kaniting komunidad ang manalig keka, manalangin kami. Ngayon niya doon tampo'y sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, bisa kang manatili, siping mo, at talakadlele, ning kang krus. Ituro mo kang mikatetagan, ban misa na yaldo, matanggap kami, king kang kayarian, manggaman king alanganga. Amen.
ng kapatid, banting kay katamong daw, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy pamimiglalang, tanggapan mo retingayin, ayam pang mikeka, kabang pagmasusyan niya iting misteryo, ning pamaylas at kamatay ning kekang anak. Mirakaya na nakeman sana, king bialanganga, apik tagumpen na para kaya kami, uling ing ginu, manggaman king alanganga. Ing ginu, manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginu, at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos may ipaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Miyaninag na kaya kami, ing kayang pamaylas at pangasubing mebye. Mararaig na, ing dewakan, kapamilatan ing kayang katapatan, at magaganap na, ing pamigaganaka, king pangayanib mi, king metoyatong kayang kinabus. Kapamilatan ng Kristo, ing anghel karimban mo, yampang da, ing karelang panalangin ing pamanyamba, kabangalalang kupas magsaya harapan mo. Makyanib sa ing siwalami, king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Jesu-Kristo. Bayo may daong kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Pira, sunay binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti yung kalis, ing kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Amigo bu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kita may patawaran na ring kasalanan. Naptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, O
Ngayon igaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyabli ng may biyaning anak mo, darami kaya kay ting tinapi, ning biyaning kalis, ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subing niya, lalo na ding talasuyo mo, iya mga Aquilino at Father Melvin, kambiyan ng Charlie at Yorlinda. Ading ano pang mayang mo nabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, imbirhenin doon ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ingabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawin mi, bangking kasawpan, king kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Dios,
maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa minalako king kasalanan ning yato. Yan ang tamang may kumbira kaniting banal ng hapunan. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Amen. Laklak tama pa mo po para ka rin maulag ang announcement. May pabingi po kaya kayungan. Mapilan mo pong paganaka at kapabaluan. Lulupta na po kaya katanga pong Easter trido o at lungaldo pa magsadya king pamanyubling mebi. Kaya ba na po ning misa, lumalya po yung kaya katamang prosesyon ng pamaylasan ng Ginu. At bahita po lumalking patyo, pakilala tala pa po bawat metong ding bawat santo, nuna na po maging kaugnayan daw o partisipasyon daw kanitang panahon ng Yesus at king kaya katamong kaligtasan. At kadwa po bukas, Huwebes Santo, alas 3:30 ng gatpanapon, ing kaya katamong pamitipon, papunta po, munta tayong dakit Cordero, pamitipon tayo po kayo ng Pisamban, kay bat munta tayo po king Ligay Village, kay katang baleda po ri Kuya Ronnie at Ate Raquel Manalili, Ligay Village, San Antonio. Kay bat atin pong makuyad, arito ka rin, at magprosesyon tayo po papunta kayo ni itang dakit Cordero. Alas 5 na po ng gatpanapon, ing kaya katang solemn ng misang bengi ng apunan ng Ginu at pamanos ng bitis Jesus karing kayang alagad. Kay bat ing bisita iglesia po. At pangaras na po ning alas 12, misaraya po yung altar ng repositoryo. Kasara na po ning altar ng repositoryo, karinya po maganap ing kaya katang pong parochial stations of the cross. So may balik na po kitang alas 12 ng bengi, ing kaya katang pong stations of the cross. So bali biyernes na po ning ganing aldoita. At kita pong mismong Biyernes Santo, alas 4 ng gatpanapon, yung kaya katapong rito, para king Biyernes Santo, alatang pong tanggal, alatang pong 7 palabras. Ulitang kaya po, alatang pong 7 palabras, ang pong tanggal, kanya mag-umpisa pong alas 4 ng gatpanapon, para king rito ng Biyernes Santo. Kaya po na po ng rito ng Biyernes Santo, talo kine po ing prosesyon ning pamangutkot king Ginu. At ang tinaning akasanayan ta na po kini, in dress code ta po king Aldo Biernes black. At pakisabi pong mayop, data pong magdalang sakin, misaraya po yung kaya katawang patyo king Biernes Santo alas 12 ng ugto, para karing karo na po ning prosesyon. At ito pong Sabado de Gloria, ing banal akabengyan o pa maglamig king pangasabling nebye, mag-ubisa ta pong alas 7 ng bengi, king harap, king patyo, para king pamamindisyon king bayong api. So, magdala ta pong kandila, ang pong pabendisyon adanum. E na kami pong mamiadanum, ikay na pong magdalang lulanan nyo, ang pong danum. Tsaka ta nalapot tipunan kay ni king harap. Kaya na po ning banal bihilya ng Pasko, talo kiya po yung prosesyon ng salubong. At ita pong Sunday Mass po, itang regular Sunday schedule tayo po, 6:30, 8 o'clock, 9:30, ang po pong 5:30. Salamat po. Sige, may malakpak la pa. Buriyatang magkantay Jonathan. Pata mag-request na rin ang altar servers. Ang Ginoo manatili kay kayo. Ido ko yung rin buntok yu para king masusing bendisyon. Ginoo, panuanan ming kay kang balayan at pabanalan mula banking pamanibas na king marok. Akit da kaya ka, ing kaganapan ing karelang pagdulapan. Tiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kanin Diyos sa may paintutu. Ingi pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may arinig kay katang kapag nasusyan, o may na luguran ng Diyos sa ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at tingin ng Diyos kay kaingan po.